Соттун хилеге түн былыргы историялах ол курдук биһиги үһүйәннерден билер битнен сотты төрдө сотту канемяксын ден олорон аспыт эбит кини үс уоллаага бит. Сигеней баатыр эңерче тебер тебеники сүүрүктен үс уоллаага бит. Ол үс олуттан 4 ага уха төрүттенен бу билигин соттулар биһиги киннерден тениен үлели хамсы дойдубутун сайыннара олоробут. Онтон биһиги соттубутугар үлехит элбэх үтүө мааны жоннордаакпут. Ол курдук биһиги бу түмсүүнен сайдыга үленен үрделге ден улуска фестиваль боло турар билигин. Ол оннан амыт бу династиялары биһиги нехилек бит үлехит династияларгар мандык стенделерин ортаатыбут. Ол үлебиттимүгер фестивальгы үлебиттимүгер биһиги онтан такса династияны буламмыт. Бу кинерген аналлах стенделери оңорон турарабыт. Биһине хелек битигер элбэх улахан үлехит терилтелердэх бит. Ол курдук бу эһиги келен бу көстө турар соттутагы это эленетагы буллайды. Эленетагы история, онна архитектура, агас калланына аннан музейин экспонаттар келен турагыт. Бу музей тынча 997 хыллаакка биһиги бары сахан орота бары белинер тыктыр кибит Дмитрий Конович Сивцев сорун амаллан коголахиннен бу Степан Гаврилович Хлопков отчетогу совхоз Лена совхоз директора Степан Гаврилович Хлопков онна биһиги тыктыр бастыр кибит Раиса Рясовна Кулаковская коголахиннернен терилибит музей болар. Манна тон биһин нароппут историятын, культуратын бу андайдуга биллерер көрдөрөр сыллах музей үлели хамсы турар билигин күн бүгүн вердилы. Быйыл Россияга педагог онна наставник сылынан биллерилинне, онунтан биһиги улахан коллективтар бит кылыбыр бу Раиса Рясовна да болдун, бу соттутагы коногордогу Сергей Степанович Васильев Баргонская атынан сүй сотут састах оскола выставката турар бу. Манна үлелән аспыт әме биһиги улахан жоммут бу улахан историялах оскола үлехиттере әме бу үлехиттере бу соттун хелеген сайдытыгар бәйлен кылаттарын киллерен аспыт жоннор, онда билин киллере хыджар жоннор үлели үлелән хамсан аспыттара коловруттан билин үлели хыджар жоннортан аттаталыгын багарабын Роза Ивановна Татаринованы бу оскола bir ветеран учуталын, оны херге Слепцова Феокла Константиновнаны эме бу кинер ветеран учуталлар наставник быһытынан эдердери үлага ухуян үлели хамсы хыджаллар. Онтан бу эһиги көрөгөт бу выставкага көрөгөт эһиги биһиги таланнах жекергенбит. Партнияйындар ден жекергеттер балдар биһихага Евдокия Яковлевна онна Григорий Гаврилович Партняйындар киндер хүрдәгә холучу таланна жоннор дияқанада Евдокия Яковлевна народ мастера Антон Григорий Гаврилович боллана иккет түттен ужор бурсовтардан тардылах агатна түттен эми устардан тардылах болан декини кинлер бу оңорбут оңхуктара эхиндиги тиер көрдөрүлден тураллар. Сотту орто школатын биһиге месырдатан ахык багарабыт кинлер бу икки тыгынча сүрбе 2 жылга саңа осколага кирен хүрдә улахан коллектив, амүлехет коллектив билгин Россияга тие биллер үчүгө үлеләх коллектив болар. Маннаттан эми ветеран чуталлар быт Екатерина Ивановна Свинобоева, Людмила Семеновна Тарская. Курдук жоннор үлелән камсан аспыттара оннаттан бәйләрин билиләрин көрүләрин эми эдер учуталларга, эдер үлехеттерге терден бу оскола ухун кемнех ол тун үлетин суолун иңереллер ден этеканада. Биһиги соттун хилеген бир улахан коллективинан болар усалданнага техникум манна ме биһиги үтө маны жоммут ветерандар быт үлелән камсан аспыттара ме билген коллектив эдер бу олоксуй бут суолунан үнеллер сайдаллар. Холобур чаттык аттык көһөп кинер утулоргар Садот Егорович Слепцову, Александра Даниловна Прохорованы кинер эме бәйләрин опыттарын эдердерге терден үләне хамнахы эннике кардыны хамсаталлар дияха.
Суоттун хилеге хити курдук элбэх үлэхит телтелердэх, элбэх үлэхит жонноох эргэлэх, инникини аян тутан уханан инникиге эрэллэх үлэлибит хамсыбыт. Биги бир дойдулақпыт таланнақ суриятчы бейет Сергей Степанович Васильев Барагонскай эппитинен биги соттубут сиригер отугар сүрбе бир олон қохот олорон төрөн өскен утуян олор буттар кенелерден самай биллилақтары Охлопков Петр Амосович нара соқ кене боллағына сытытыланан олық итағахын бұхағахын күлі әлек оңырон сақа саңалаққа кеңнік биллер бет народ таланнаға олон қохот тойксут народ эмчите онны өтө көрәтчі болар. Бу истендаға әхеге көрігіт бігеге соттубут нәхелегеттен төрттәқ онна сотты нәхелегер үлелі сылжыбыт білігін үлелі қамсы сылжар Саха Республикатын онна Российская Федерация үтүөләқ онны бачоттақ үләхеттерін бу истендаға бігеге сырдаттыбыт. Салгы Икки системдаға биһи көрөбүт биһиге соттубут нәхелегер үлели хамсы хыджар ая тута хылджар биһиге педагогтар бытын, онна наставниктар бытын, онна үле кыхыл знамета орденан наградыламыт, бачот знага орденан наградыламыт биһиге бир дойдулақтар бытын эме бу системдаға сырдаттыбыт.
за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем, и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. И бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами станет, и вроги России останутся в наших сердцах до конца. Станем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами
увидеть, как танцует я, утяночка моя. Охой, горовокой, охой, горовокой, эхей, дире, екей, эхей, дире, екей. Он, окей, он, окей, екей, екей. Kerelek beraber kere kızımı çorbu yere kere sayını keriyedin kere yedik etsete onu ister çiçek rümerüye gettiler yürü derinletten ıllanıp uyan vardılar. Doktora da kennetten ağlattı tuttuğa detti beni doktorum öre anyan yüzüme ınaktırı genyiyen ağarından ötürü süyegeyi sonra dedeleyen oğa ayva öre. Doğan uskunan kılgın yere doğru kulun çubu derdiğini götü keli oyuğa kerede beraber kere kılımı çorbu yer kere sayını geliyedin kere elik etsede.
saskaların emin ılan görebil ergibe çok sıllardan emeniyem ılıyben sanam kellim ovasanem sapalır bal gemleri sargıra sağaktarım söküklerim günlerim Gospod bastı odun tüvü otoy halbado sahim Kupun sürümün kulturdan guru aymır kulunu Ekledim min sana var Elekin o saz var Eğlen gerek sıllar var Elikes ahtılgan var Ergerlik ardız kaları Emin kılan görevim Ergibet cavlak sıllar var Ereller doğutlar bu Jawab olun, doğatarun cahun, mavi can dedin. Biraz anam müradını ras, sırrını kılıklanın. Gospod bastı odun tüvü otoy halbada sahip